di destpêka 18 salîya xwe de bi tewana bilindkirina ala rengîn li ser borcê postaxana taxa Enteriyê Cegerxwîn İbrahîm di ser hildana 2004 de hatibû girtin û ji Hesekê ta Heleb û Şamê di navbera zindan û şaxên ewlekariya rejîmê de li gelek cihan hatibû veguhestin. Wisa şêweyên izyet û îşkenca gopserê wî hatibû di hêlek û çîroka wî bibe mînakek balkêş li ser çawaniya girtina ciwanên Kurdan ji aliyê rejîmê ve ji 10 salan ve ta roja îro. Ez girtim piştî vê tezîbê 5 hêva me tezîbê de hiştin teqrîben salekê li Hesekê me piştî salekê me birna Helebê. Li Helebê jî ez salekê razan piştî salekê me berdan teht المراقبة. berdan me ji wê derê birna eskeriyê. İcazen nedane me 24 saet dane me. Yani heta silah eskeriyê nedane me. Bi van gotinan girtiyê serhildana 2004 Cegerxwîn İbrahîm kurtejiyana xwe ya 10 salan di zindanên rejîmê de ji me re anî ziman. Em girtin birna Hesekê. Lijne xas Şamê hatibû ji bo tezîbê. Hat ji bo me bazî me gote yani. يا اخي كامل اعتراف قلنا يا اخي اعتراف نكرم نهات قلنا اعتراف كان ام هاتنا خاص بوهم لوخن يعني الودا اللي جوها كيم تقاندن وصرع مرشيكرن وسريم يبدا دهجاش كاندن والنجيم منها شر يمكن الجيم راكرنا وجي يعني هن اساليك على بيت الجيم ده خيانه وامكرنا من فريدات بينج هبام من فريدات ده هشتم اف بوستك من فريدات ده جبلي همو شوين ازيتا كوبسري ويهاتي بیرانین و وینین اشکنجا گودهاتا بکارانین زندانا نابندی الحلبê ciyekî xwe taybet digirin di bersivê Cegerxwîn de dema ku tu pirsa salên şoreşê dike û rewşa girtiyên siyasî di vê zindanê de. مقسم بين هيبان ده خصم فريدات يعني جمطان مخص اول شيء بيفلا مش كاندر بيفلا يعني هاك المدني هموجب كونا يعني بروسيا بيفلا مش كاسر يعني هاس يعني تعذيب كانت عارفين هيبان من الفريدات ده عايش دربي كهرباء لاشيم حمو خويا حمو طبعنا حمو شونا كهرباء لاشيم ساق ورده هەیاما 10 ساڵان هێڤیە ئازادیە خوا بدایک و مالباتە خۆرە پارڤە دکرد نەها پاشی سەربەستبەردانە جەگەرخوین بتەنێ هێڤیە مالباتە وی مایە خەڵاسیە وی ji زندانە ئێش و نەخۆشیە. جانۆ شاکر ئۆریەنت نیوز قامشلۆ.